reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza aho muherereye hose. Ndabona ku Ntare official rwose bataramye cyane kuri groupe y'Intare official, ndabona bataramye cyane rwose. Mbifurije gukomeza kugubwa neza kandi mukomeze mutaramane nabo basaza, ubona ko baba batugezaho ibintu bigiye bitandukanye. Reka manze nagaya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta nubwo ari perezida wacu kuko afite igice cy'ategeka hari, natwe tukagira igice turimo, kuba yahangaye rwose uwamubanjirije wayoboye imyaka 18 akamutuka igitutsi kimwe, amugereranya n'inyamaswa imwe zibana n'abantu mu rugo. Urumva ko iriya ni imvugo nyandagazi idakwiriye un président de la République. Perezida w'umwandisipurine kuriya nabera niho namubona ku isi. Perezida uhangara akajya gutukana ibitutsi biteye isoni. Un président de la République ntabwo ari umuntu wakagombye kwifata kuriya. Gusa mbabwiza ukuri ko azarangiza urugendo nabi. Urugendo rwose azarurangiza nabi, kandi nk'uko mwagiye mubibona ejo bundi niho nabonye Martin Fayulu agaragaza ko Joseph Kabila ari senateri w'ibihe byose. Ati nawe Perezida Felix Antoine Tshisekedi wakagombye kuzaharanira kuzaba senateri ibihe byose. Ibyo ngibyo byo gutukana, byo kuba ngo umuntu umukuriyeho iminite iri mu itegeko nshinga, hamwe n'abo bambari bawe barimo abo bari bakuriye sena n'abandi, ni ibintu bitakagombye kubaho. Reka nigendere n'ubundi, ariko ndamugaye cyane, namwe mwamaze kuyibona. Perezida w'umwendisipurine nkuriya rwose ku isi niho yabaho, ariko ntabwo bizamuhira. Liyetena Riganimbuyi Kalonji atangaza akavuga ko FARDC yamaze gufata umujyi wa Minembwe. Ano makuru nzanye ni amakuru ya kano kanya, si amakuru yo mu masaha wenda ari imbere, ni amakuru ya kano kanya. Twirwaneho iri muri Minembwe, twirwaneho mbisubiramo, iri muri Minembwe. Ndaje mbabwira na operation uko zagenze rwose, zabagendekeye hariya bari abakubiswe. Ariko reka nsuzu no muvandimwe witwa Eric Ndayishimiye. Eric Ndayishimiye, ndagusuje cyane. Jambo Intare za Sarambwe n'Amadubu MRDP twirwaneho nibo bari muri centre ya Minembwe. Centre ya Minembwe iri mu maboko kugeza amagingo y'Intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu. Imirwano ikomeye kuva mu gitondo yabereye Irundu, Bidegu, Gakenke naho bita Ruhinamavi. Ruhinamavi bakubiswe, ariko bimwe bikomeye ku buryo icyo bita umudede, icyo bita umu FDLR, icyo bita umuzarendu bazabara inkuru ngo twahuye n'uruva gusenya. Icyo kintu mu cyumba rwose bakubiswe. Amakuru agaragaza ko aba ofisiye bari mu rwego rwa koloneli barashwe, hari n'abarashwe mu maguru, abandi bararaswa barapfa. Ibyo ni ibintu byagiye byigaragaza cyane. Abasirikari benshi, abantu bari muri groupe y'Intare official, ndemeza ko bagiye babibona cyane. Ziriya nkomere zabo, abakomeretse amaguru yamenetse, abo ibitugu byarangaye, inkomere zabo. Ndetse muri aka kanya hakaba hari n'indege yo mu bwoko bwa kajugujugu yaje gutwara abandi ba ofisiye b'u Burundi, nabo baguye hariya Ruhinamavi. Ukumva ko imirwano y'uno munsi rwose FARDC yakubiswe, Wazalendo bakubiswe, izo FDLR zakubiswe. Ni ukuvuga ngo ntabwo byari byoroheye koalisiyo ya Chilombo, koalisiyo y'izo FDLR ntabwo byari biyoroheye rwose. Urugamba rwa none rwari urugamba rukomeye, nongere mbabwira ngo rwari urugamba rukomeye, ariko rwakomeye
cyane ku ruhande rwa FRDC, ku ruhande rwa Wazalendo, ku ruhande rwa coalition ya Chilombo. Ruhinamavi rero abahasigaye n'ubundi kuko bapoteje, ariko agira abandi bahasigaye kuko babuze uburyo bwo kugenda, s'il vous plaît, uburyo bwo kuhava, bamaze kuhagoterwa. Nuko ngo bari encercler, bivugitse ko hariya rwose ibintu bibikaze, ibintu birakomeye. Bamaze kuhagoterwa ku buryo kugira ngo bazongere kuba ngo barayivanye ari ibintu bigoranye, ari ibintu rwose ubona ko bitoroheye iriya coalition ya Chilombo. Binagaragara rwose ko iriya coalition ya Chilombo ifite hariya Ruhinamavi rwose ubona ko ifite ikibazo gikomeye, ikibazo kitoroshye. Aha rero ikintu kigaragaza cyane nuko hariya Gakenke naho bahahuriye n'uruva gusenya, harimo imirambo myinshi, ariko itangana n'iri Ruhinamavi. Ruhinamavi rwose ikintu bakorewe ni ikintu gikaze. Reka rero mbabwire ko kugeza muri ano masaha turi kuvugana, yaba abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye byanga muri Afurika, abari Minembwe, abari muri teritwari ya Uvira, teritwari ya Kare, teritwari ya Kabare, teritwari ya Mwenga, Shabunda, teritwari ya Masisi, Warikare, Rucuro, Nyiragongo, Rubero na Beni, ndetse n'abari muri Ituri, abari mu Rwanda, abari muri Uganda, muri Kenya n'ahandi. Mwumve ko kugeza amagingo ngaya abasore bo kwa General Sematama bari kumwe n'abasore bo kwa General Emmanuel Sultani Makenga nibo bakicaye muri centre ya Minembwe, nibo bafite biriya bice hariya ku bitaro ndetse na aerodrome. Amadubu arahagaragara cyane. Mukanya kuvugana n'umuganga umwe uri hariya, ntiriwe mvuga izina, avuga bati abari hano nabo kwa Sematama, ati nitwirwaneho. Urumva ko amakuru n'ubundi abaganga ntabwo bagira aho babugamiye. Yararambwira ati turi kumwe na FRDC, turi kumwe na Wazalendo, turi kumwe n'izo za FDLR, ariko ambwiye ati aho ngaho bari kumwe na M23. uri kumva ko ibintu n'ubundi ko bimeze neza kuri ya ruhande rwa M23 na MLDP twirwaneho. Ariko abantu bari kumamagara rwose mwitonze, ndabizi ko ari amakuru mushaka kuma, ariko muretse. Reka mabwire ke Commandant Brigade, Commandant Batayo wa FRDC yahafatiwe ni mu Minembwe n'abarinzi be 4. Uyu ni koloneli. Yahafatiwe ni muri Minembwe n'abarinzi be. Abandi bakoloneli 2 koko nkuko nababwiye banapfuye. Icyo nabwira ari bamaze kwatakariza. Reka twigire muri teritwari ya Masisi, aho bita Muhayirwa. Ubu ngubu harakontororwa nande. Amakuru agaragaza ko Wazalendo bari muri iriya Pareko FF, ngo ni force de frappe, bayobowe na Kigingi. Buriya Kigingi nibazi gusoma, niba atabizi rwose nimubimbaze, ariko ntuzamuhenza ubwenge. Nuriya Mutayomba niwe wagiye Kinshasa, aragenda abonana na perezida. Uriya mu perezida uri kwirirwa ari gutukana ibishizi by'isoni, utagira discipline, amuhereza amadolari ibihumbi $300,000. $300,000 ni ibihumbi 300 by'amadolari. Sinzi ngo uyashize mu manyarwanda cyangwa mu marundi cyangwa
mu mazayirwa niba kibaho, ni menshi cyane, ni amafaranga menshi cyane, ni amafaranga ashobora kuzakubeshaho hano muri Afurika ukabaho ushaka, urumva ko ari amafaranga. $300,000 ni amafaranga menshi, ni amafaranga menshi. Buriya Kigingi we aragenda arahumiriza yibera mu mineke, Mutayomba aragenda yakirira ifaranga, ararifata ararikacira. Undi nawe ari mu mineke n'aba Delta baba ari kwiba ingurube no kwiba inkwavu, nta bindi barimo buretse ibyo ngibyo. Kigingi rero yaje kugaba ibitero abita Muhayirwa, ahageze agwa muri ambuscade y'intare za Sarambwe. Nuba ngo siwe ariko niba abarwanyi be, kuko arwariye Gisanga, arwariye Warikare. Barakubitwa, abarwanyi bagera muri 38 bahasiga ubuzima, ndetse n'imbunda zirahafatirwa. Uri kumva ko Kigingi yahuye n'uruva gusenya. Muri kariya gace yaramaze kwinjiramo, yarazi yuko nawe wenda izo ngabo ze, nimumbaze ngo ninda ruziyoboye, niba ari abo bamangara, niba ari bande, kuko hariya harimo abigize abajeneri n'abigize abakoloneli, ni benshi. Baraje barakubitwa, intare za Sarambwe zirabasekura, zirongera zirabasekura. Ubu ngubu uru rugamba aho rugeze ntabwo ari urugamba rworoshye, kuko nkuko nabivuze abantu bangira umusazi. Hari umuntu wanavuga ati intare za Sarambwe zigiye kwinjira, zigeza Kisangani, zinjire zijye Kinshasa, zinjire zijye no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Umuntu arambwira ati ngo Bemba ngo iyo ni fanatism, ati iyo ni fanatism. Ndamubaza se fanatism ko ndi kuvuga ibintu bigiye kubaho? Abantu bumvishe ubuhanuzi, nabyumvishe kuri Kivi wacu bwa Fande Kazarama, ari guhanura, ari kuvuga ati abasore bahetse isezerano birinde gukora ibinyuranyije n'iby'amategeko y'Imana, kuko uzabikora ntabwo azagera niba ikana, aho ni mu mujyi wa Kinshasa, aho Gisegeta azaba ari kwirukanka. Izo ndoto nanjye narazibonye. Kandi noneho wajya gukurikirana ukareba uburyo intare za Sarambwe rwose zamaze kwipanga, ukabona ko Cirombo ari mu mazi abiri. Ni mu gihe we atangiye kwitabaza ibitutsi n'imvugo nyandagazi. Ibyo rero nibyo ubona ko ari byo donc byo utawala yake, gutukana, gufata indege, kujya hehe naye, ariko ake kashobotse. Reka mabwira ko muri territoire ya Masisi n'ubundi muri bino bice byano muri Bashari Mokoto ndetse no hakurya muri Kizimba, intare za Sarambwe rwose zikomeje guhiga bukwari bwa Wazalendo bari barimo. Ejo niho nababwireka nsuzura muvandimwe uri hariya witwa Faustin, uri hariya za Butenderi, ukomeje no gukora ama operation. N'ubundi navuga ko operation zidasanzwe zari kujya akora hariya, babahungu barimo bo kwa Kagiri akabavusha imyuna. Abahungu bari kuva iyepfo kwa Bajamari no kwa Bayinyasi nabo bakaza baje kwibizo ngurube hariya akabavusha imyuna. Ariko operation zikomeye zikaba zirimo n'ubundi muri biriya bice epfo za Nyange. N'ubundi ubona ko intare za Sarambwe zikomeje gukora bya bikorwa n'ubundi byo kubahiga. Ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bikomeye, ni ibintu bisaba ubwitange. Ba Kiro reka mbasuhuze na ba Captain Claude n'abandi bose ubona ko muri biriya bice rwose ko bari gukoramo akazi kadasanzwe, ubona ko rwose akazi bari kugakora mu buryo bukomeye. Aha, reka nsuhuze Safari Bintu hariya ahari muri za Binza, arakomeye, kandi nawe operation zo gusakaja zira FDL ziri hariya rwose ubona ko bari kubikora neza. Ni umwe mu babaga yepfo kwa Jean Marie
ariko akaba ari muri fonction ubona ko akomeye. Abudu nawe ahari hariya ni muri Sud Kivu, nawe arakomeye rwose. Nibuka ko mukanya na mwandikiye nubwo atari yansubiza ariko ari buze kunsubiza, ubona ko bimeze neza. Abasore rwose bagiye bava muri ziriya za Nyatura bakava agiye hatandukanye, ubona ko bameze neza muri ma 23, n'abandi nabo bakagombye gutera ikirenge mu cyabo. Witwa ninde witwa John uriya wavuye muri ni Mapendo ni wavuye muri rya gice cya za Kanyabayonga, nawe arakomeye, ariko ukabona ko leta ya Kinshasa n'ubundi ikomeye kwibasira abasore bamwe na bamwe bavuga ngo bafitanye communication hariya muri za Beni. Nabonye wa muvugizi ari kugenda ari bapresenta ngo no mu mama ngo uyu n'uyu bano ngo bakorana na bariya, ubona ko ari ibintu n'ubundi ari tani do gukomeza kwibasira n'ubundi abantu bagiye bava muri Nord Kivu no muri Sud Kivu bari kuzamuka bari kujya hariya za Beni. Umva ko ni ibintu sinzi icyo bari abanyepolitike babivugaho, ariko ukabona ko bari abasivile n'ubundi bakomeje kwibasirwa. Bakunzi ba Clever Bemba, reka mbifurije kugira ibihe byiza muri kano kanya. Buri bantu kwingenga bihe yabo biyumve yuko arabagiye kuryama, buri bantu biyumve rwose ko nabifurije kugira ibihe byiza. Turi buza gusubira n'ubundi tubagezaho situation uko imeze. Ndavuga ko situation yaramutse n'ubundi ku isaha ya Minembwe, uko byaramutse. Mugire rero impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Uwiteka Imana akomeze kubana namwe mwese. Uwiteka Imana rwose abaho umugisha. Mugire rero ubuzima bwiza. Asante sana kandi ndabakunda cyane. Mukore subscribe, share na like, ubundi muduhereze na comment. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane ngewe Clever Bemba. Asante.